Cvetanje jabuke je vrlo osetljiva fenofaza, a infektivni potencijal u ovom periodu izuzetno visok. Zaštita jabuke od čađave krastavosti nam je i dalje primaran zadatak. Faban je najjače i najkompletnije rešenje protiv čađave krastavosti. To je jedinstvena kombinacija ditianona i pirimetanila formulisanih u kokristalu. Kokristalna formulacija izdvaja Faban od običnog tank miksa. Na ovaj način smo dobili kompletan preparat koji ima duže delovanje i pruža totalnu zaštitu i lista i ploda. Sposoban je da preseče infekciju u nastajanju i ima jednaku efikasnost i na visokim i na nižim temperaturama, što je izuzetno važno u ovo doba godine. Preporučujemo Faban u fazama najsnažnijeg pritiska čađave krastavosti, od početka cvetanja do početka formiranja plodova u količini od 1,2 do 1,6 litara po hektaru. BASF. We create chemistry.